Zdravo svima, danas igramo Brookhaven u Robloxu sa mojom mlađom sestrom Anom. Da. Gdje si? Evo ovdje. Idemo sada da uzmemo helikopter. Dobro, ide, gdje se to nalazi? Evo ga gore na policiji. Malo mi baguje. Pa i meni, ali nešto strašno. Ti si se zaglavila u vrata. Evo ga helikopter, na njemu piše policija. Ajmo, odvrtimo, ti upravljaš. Helikopter. Neću da vozi. Da. Idem za moja mlađa sestra samo što pita. Vidiš? To ako neko nije znao, samo... Kako se ovo vozi? Ustani, ti ne znaš da voziš. Ba umem, vidiš da sam dobar vozač. Izvinite, može se samo... Pa ne znam ništa, ne znam toliko Brookhavenu zato što ga i ne igram često. Jedva ga ikad igram. Da, ona nije ljubitelj Robloxa, ali ja jesam. I moj brat, i on ima isto YouTube kanal. Čak ima i moja sestra iz Beograda. Dobro. I moja starija sestra, tako da nas četvoro imamo YouTube kanale. Dobro, gdje smo mi krenuli? Smo napravim kuću. Izvinite, jeste vidjeli da mi... Ljudi, jeste vidjeli da mi ovaj čovjek odreba auto? Prvo. Aha, ovo si ti, Alica kraljica. I evo ljudi, vidite kako se ja zovem, kako izgledam. Ako vas zanima moj username u Robloxu, ja sam kraljica Likovina 1246, sve je spojeno i K i L su veliki. Da. Ali to nije bitno. Da, hoću vidjeti tu tajnu. Da. Evo, popneš se ovdje. Ja znači kad slučajno sam seo na kauč. Ovdje na ogledalo i ovako skočiš. Sačekaj, upila sam u nešto. Samo ja da te palim. Evo. Wow, ovo je još jedan tavan. Da. Sef, našla sam self. Sef, da, ovdje je sef. I vidite, ovdje je krevet za malu decu. Najčudnije je to što i mi možemo staviti u njega. A još ulije, zašto je iko normalan sakrio krevet gore u ovom... Nije podrum, kako se ono zove? Pa, nisam ni uzela pare, vidiš? Hvala. Kako, treba da ih pipljem? Ali ne treba da držim bombu. Evo ga, imam pare. Ok, sad sklonim kuću. Ovo je tavan, je li tako? Da, tavan. Sada samo Nikolina, znaš li ti ide? Gdje šta? Ukrali mi auto! Brzo zgledaj. Si normalno, devojko. Ukrali mi auto. Prvo mi sestra ukrala, pa onda neka devojka. Danas je dan lopove. Pa nije to poseban auto. Danas je svetski dan krađe Aninog auta. Da. Nije ovo neki poseban auto. Popi nam sela. Da, Popi. Nije ovo neki poseban auto, svi možete da ga uzmete besplatan je. Šta mi onda kradete? Mislim, besplatan je. Pa, ja ne znam šta danas radimo uopšte u Robloxu. Pa da, nisam rekla, pa ne znam nija šta radim. Možda danas otkrivamo neke tajne. Danas otkrivamo tajne. Ili da bar igramo... I sada tražimo pumpu da otkrijemo još jednu. Po meni je ovo prva igra u Robloxu koju igram na YouTube-u. O da, u banku mi treba kartica. Ima još jedna tajna, mislim ima još dve tajne u bolnici. A sad ću ja vama pokažem kako da uključkate banku. Uzmete ovako karticu i udate skroz gore. Samo se u karticu mogu se otvore vrata i najnormalnije uzme se TNT. Jel ti isto snimaš? Da. Uzme se TNT ili TLC, kako god da kaže. Dobro. Kako kaže, evo ovo. Ja idem da vam otkrijem tajne u bolnici. Evo ovako, uključite bombu. Uključite bombu, uzmete pare, sakrijete ih
i pobegnete da niko ne shvati. Jeste to bili vi? Evo, na primjer, možete ovako kao ja kroz ventilaciju. I kroz vrata, najnormalnije. Ovo što je ovo. Vidite. O ne, ja se ovdje uvek izgubim. I vidite, vi se pitate šta ima, da li vi se kao pitate šta ima ovdje? Pa ima. Je ovo kanalizacija? O, dobro li je? Ovdje imate dugme ovdje. A, što ja ovdje radim? Stola. Kako se izlazi odavde? Vidite. I kako biste izašli odavde, vi morate da se resetujete. O, otvorio se prolaz. A, Vi morate se resetujete. Pošto nema drugog načina, morate samo se resetujete. dobro. Ovo je jedina tajna za koju sam ja znala, iskreno, zato što nisam ljubitelj Robloxa. Ni Robloxa, ni Brookhavena, mislim... Da, ima još U stvari, jedna. mislim, ako nisam ljubitelj Robloxa, nema šanse ću biti ljubitelj Brookhavena. Da, ali ono najviše ovdje u Robloxu voli Color Block, ako vi znate šta je to. Da, ako želite, možemo da na pola stanemo da igramo to, mada ćemo u sljedećem videu igrati Color Block. Da, u sljedećem videu idemo Color Block. Evo ja sam malo... To je zabavna igra, znate, samo piše boja i vi morate stanete na boju. I može biti ili samo jedan pobjednik ili nijedan pobjednik. Često se dešava nema ni jednog pobjednika, ali svi umru. Vidite ovo kao zelenog čovjeka. Još niko nije otkrio ko je to. Da li je to gospodin Brookhaven ili su to vanzemaljci? Mene stvarno zanima ko je to i šta to. Da. Ima jedna tajna tamo kod... Evo tajna, ova odjeća ko zna na šta liči. Šalim se. A fuj, ovo mi odvratno stoji. Ako vi ne znate i vas mrzi da uzmete odavde odjeću, odete samo u prodavnicu odjeće. Ja sam ušao u prodavnicu Rockstar, kao odjeća za rock zvijezde. Je li ovo pizzerija? Zašto je ova pizzerija prazna? Da, izvinite, ono samo... To nije pizzerija. Pa šta je onda? Ne znam. A evo ga zubar. I evo vidite. Evo doktorka kraljica Nikolina, 1246. Samo pipnete u vodiću, vidite. Ja sam dobila mušku vodiću. Vidite, i ja mogu sada da odem. Evo, Ovdje do ženske i onda da vidite. evo vam ga moj username. I vidite, da sam slatka. Vidite, ovako birate odjeću. I ako vam se ne Neće. pipnite. Roblox neće mi prihvati ime. Evo ga, prihvatilo mi Nika, ali jesu moj username kraljica Nikolina 1246. Da. Izvinite zbog toga, ali vidite ovaj neki radi. A kako se ovdje izlazi? Ako niko nije znao, možemo da odemo i do ovdje na drugi sprat, ovdje da se igramo. Ja mislim da su ovo peškire, šta vi mislite? Oj, neko je opljačkao banku. Ma šali se, zašto ovako priča, pa ja sam je opljačkao. Pa i da. Ne znam da je ovo tajna, mada svi znaju za ovo. Kada stanete na ovo, možete odletiti do svemira. Da, i mi smo zaboravili da je pumpa, pošto... Nikad nisam nišao do pumpe. Aha, mislim da je vidim. Evo je pumpa, Nikolina prati me. Ne mogu, nisam tu. Evo, ako ovako gledajte, to će vas to odbaci, vidite. I evo vidite. Odbaci i puzite po podu 100 godina. I teško. I morate skakućete, da biste se kratali. Koliko ja mislim, nisam to ispodavatelj. Da, to se samo karaktere. Vidite koliko odskočite kada stojite u podu. Ovo kao tajna. Evo ove ljuljaške koje možete zaljuljati onoliko koliko ja nikad neću moći zaljuljati na igralištu. Pravo. Da kada Brookhaven ukret, ljuljaška se okreće. Evo šalim se, ja sam je okrenula ovako. A imate ovdje obično prozor, samo što su oni sad to zatvorili. Inače je bio prolaz. Aha, evo ga, tu je prolaz. Evo vidite.
I tako. A mi smo sad, a mi smo se obrukali samo da vam pokažemo neke tajne i da vas zbog. Idu sa vama. Uskoro ja bih mogla da kupim jedan sladoled i možda nešto da uradim pa da odem. Najviše volim da nerviram ljude. Najviše voliš da nerviraš mene. Ne. Ne u Brookhavenu, nego ovako. Pa jeste, dobro, svako dete mora da se bije. Da, ili ne trebaš da biješ stariju sestru. Ovdje vam je frizerski salon. Da, pošto ona nije baš neki stručnjak za Brookhaven, ja sam stručnjak. Daj, Ona baš, da, i moja mlađa sestra. da. Moja mlađa sestra više zna telefon budi god moje bake. Da. A Dobro. moja mlađa sestra ima samo 6. A, moram da vratim crnu kosu, ne odgovara mi. Kosa treba mi liči isto kao ovdje. Vidite, ovo je neki mršav. Da vam nije bitno. Ali vidim da je ovaj youtuber. Ma nije ni bitno. Nije ni bitno da mi ostane ovakva roze kosa. Opet ću mi se vratiti u crno ako budem izašla i ako se budem restartovala. Da, resetovala. I vidite, Možda živim ovdje u gradu. Čak, ne mogu se sad odem sigurno da se kuću. Ovo izgleda lepo. Ovo košta Robuxima. Šteta, ali aj steći ovo. Pa ovo mi zapravo izgleda baš lepo. Nikakva tajna, nego samo da nerviramo ljude. A, kako je teško provući se kroz ova glupa vrata. To je nekoliko tajna. Ja da sada da cveće. Ako niste, to je bilo sam naša. Evo je arkada. Ne znam da možemo da igramo ove igrice, mislim da ne možemo. I ovo je kola šta? Neko prazno mjesto. Idemo do groblja i da uđeš u onu. Nema šanse, ne znam gdje je groblje, niti hoću da... Proleteli smo pored tebe. Šta je ovo? Nije bitno. Izvinite što ovo kažem, ali izgleda da ovi ne znam. Možda se ovdje nešto možda ovdje ljudi glasaju. To mogu ovdje da budem... Čoveče, ustani. Mislim da ovdje mogu da bude glasač. No, kako su teško ovo, brate. Nešto se zaštilo. Mogu li ja ti pomoći? Šta će vam? Pogledajte, ližem sladoled i vozim skateboard. Pa kad mi ispane sladoled, bristeću Dobro. Obožavam kad jašu kolje. Ne, ovdje nema šanse su kolje. Joj, ova želija bude babysitterka nekome. Ne, hvala. Jesi ti u bolnici, Nikolina? Ne, ovdje. Ti si rekao tata. Da. Zašto? A, znam da nekom dao svoj sladoled. Valjda mislim. A, ova je to babysitterka. Evo ljudi sladoled. Kad sam jednoj dala i daću i drugoj.
lako da plače. I to Brookhavenu. I vidite plesove. Ali dobro, lako. Što dobar ples, to mi je omiljeni ples. Onako je. Ako Kao se smešno. šta se desilo sa mnom, Dobro, i ovo moj je video je gotov. Ovo je smešno. I da vidimo šta je ovo. Je ovo pizzerija, evo sam da prodaju bicikli. Ovo je supermarket. Pa uskoro ne znam što bih ovdje radio, možda da ukradem jednu jabuku. Zaistila. U Brookhavenu policija ne radi. Da, i to bi se štili bilo to. Ja ne znam što bih još mogla vam pokažem. I hvala vam što ste gledali ovaj video i obavezno lajkujte i subscribe na moj kanal. Ćao.